Rezultati voćarske proizvodnje u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sumirani su na 14. danima voća Potkozarja u Gornjim Podgradcima kod Gradiške. Ove godine proizvode je izložilo preko 100 voćara i 30 privrednih subjekata. Iako vremenske prilike nisu išle na ruku voćarima ove godine, na plantažama gdje je primijenjena kompletna agrotehnika očekuju se prinosi u rangu višegodišnjeg prosjeka. Kada je u pitanju prinosi, to je šaroliko, znači zavisi od pozicije gdje se voćnjak nalazi, zavisi od samoga proizvođača, ali računamo da će biti oko 40 do 50 tona prosjek i to dosta dobre robe. U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, posebno na području Gradiške, sve više savremenih voćnjaka opremljenih po svjetskim standardima. Značajnu pomoć u tom pravcu voćarima pruža resorno ministarstvo. Opština Gradiška druga u Republici Srpskoj kada je u pitanju dodjela podsticajnih isplata podsticajnih sredstava i da su samo u prošloj godini na području opštine Gradiške poljoprivredni proizvođači po svim osnovima i po svim mjerama koje predviđa pravilnik dobili negdje preko 12 miliona konvertibilnih maraka. U gradskoj upravi Gradiška povoljnim uslovima ulaganja u agroindustrijskoj zoni namjeravaju da stimulišu izgradnju i prerađivačkih kapaciteta. Ako jedna Toskana može na priču sa vinovom lozom i sa vinom da zaista napravi jednu svjetsku priču, a ovdje kad pogledamo naše ovo Potkozarje, to otprilike geografski kad pogledate, to je isto Toskana. Zašto mi ne bi mogli napraviti priču i sa jabukom, i sa kruškom, i sa šljivom? Dane voća Potkozarja u okviru privredne manifestacije Gradiška jesen 2019 organizovali su gradska uprava Gradiška i mjesna zajednica Gornji Podgradci.